Te whiawhia whaatalo whātu le nei tai au, si mai alau whaafonga, talafola Radio Samoa, mo le nei tai au. Ua tau fia le tu mau e Afrika I saute le isi tui pui pui o COVID, le ua mai a saini ai New Zealand e sa wai le isi whaitau miliona o ana tui o COVID. O le whai unga le ua whai e Afrika I saute, ona ole popolenga e le ma whai e vaila au le tui e sau mai le Oxford AstraZeneca, ona te te e atu be pui pui ai tangata mai le vairusi fau le ua sau nei mai Afrika I saute. O le vairusi le nei na mua I maua I Afrika I saute le o ngā totono o Novema o le tausanga watea. Ma o le a fo I ua wha maonia wa au mai e pasese o lo whaimalanga mai I totono o New Zealand. O le vaiaso tā luai na taunu wai le uta mua mua le tasi miliona o tui le AstraZeneca I Afrika I saute. Mai reporti, ua toe suia nei vai la au le Johnson & Johnson, wha pele Pfizer, e whai ai tu ingo o tangata whai ngā luenga I le vaenga le soifua maloloina lea e a mata whai ai le masina nei. O le saua le tala, ua fesilingi ai nei pe a wha a whewhea New Zealand malana mālienga ua mai a whai ai au mai ai tui nei le Oxford AstraZeneca. Fitu tesi maleono miliona tui le Oxford AstraZeneca ua mai a saini ai New Zealand I lalo le mālienga ai au mai ai nei vai la au e se mai ai le Pfizer ma le BioNTech le ua talia I lalo ai ai ngai sau ai le tasi tesi 5 miliona tui pui pui. Ai mai le so upo le MedSafe e le se tui e au fiai ma le AstraZeneca e talia I totonu New Zealand e au noa maso e suenga mau tutu o le MedSafe wha a mautino ai le saunga le mo tangata kiwi. Ua whaatoese le pulesilio le ave fua New Zealand I le ministau tupe, ona o le ngā lulue whaatasi ma le militeli a Saudi Arabia. O le whaatoesenga ua whaia nei le mai a whaalawi loa, o nisi o ngā luenga whaakona karate o lo whaia I le vao le kamupani waalele le New Zealand. Ma le militeli a Saudi Arabia, tau walatu ini fesota inga whaakona karate wa tā ua o third party contracts. Ripotia le leitio New Zealand le whaate I o le ministau tupe, Grant Robertson, o lo ngā lulue whaapāanga le kamupani waalele, e ala I le whai o ngā luenga mo le militeli a Saudi Arabia. Ma a o whaato e seila po le silo le New Zealand, wa whaailoa le minister, wa mai a whaamauti no atu le kamupani, e le o whi whaataua I tu sao ma le militeli a Saudi Arabia, e ala I awhio waalele whaalelea, ma o le afoi, o le a whaamuta nei whainga whaakone karate. Sau no se tasi o sui o le vaenga le green I tala le tio New Zealand, e matua I le whaalongo atu le ave fua le atunuu, o lo sue ana tupe maua e ala I le fesoa soani I malo lo tau la mua, I le whaavevesi ma wha o le oti le toa tele o tangata o le community I Yemen, o lo tua ilo le vaenga o lo ngafa mafio waalele le New Zealand kona karate, ua fesilingia nei. Whaita wafe whana wa onga watapena e tuua New Zealand, ona walata ina expire, be ole a umaleo ngā o lato visa onga. Whaamaumaunga wa whailoa le Herald, o le afo le wha se fulu wafe, o whana wa onga mai atunu I whafo o lo I totono le atunuu, e umaleo ngā o visa I le whai unga o le masina fau. A whai e le whaafo ua visa onga nei o whanau, o lona winga, e ono a matane le neitausanga whaalea o onga, e le vao le 25 afe ma le 30 afe whanau mai whafo, ma o se pa utele lea pe a whaatusa I le latalata I le selau afe sa masani ai. A o whainga tai whanau a onga na toe whaauaua o a onga au noa ma le whaafo o visa a onga, ua whailoa le whaatonu o University I New Zealand, Chris Wellen, o se matua I whainga tā tele University le tūtau tupe, ma ua sa wai ma le tālo sanga le taita I whono le asosi o tā ua Schools International Education Business, Patrick Walsh, tūsama report le Herald, au noa ma se isi fesoa soani tau tupe mai le malo o lona winga, e ono o atu le tūlanga o le leai o ni ngā luenga le au ngā lulue o lo iai I University. O le wata oto le fesoa soani le malo e whaatupe nisi o a onga sa iho o le masino uni, pe tai fōlinga mai, e le o mautinoa le isi afo le neitau sanga whaalea o a onga. Ua polo misi leo leo au kilani o le au lato tuliloa reporti o le toa tele o le au te e pasika, na poloka ina a wala o whaamanatu le waitangi. I ata video na tapu e mawhaalawi loa online e nisi o le atunuu, o lo o maa waile toa tele o le au whai pasika, e le I whaiani pūlo po helmets, poloka motorways, ma le tele o whainga e le saunga le mu a o whaatatafa le tele o te avale. O lo whai eso e ngā le ofisa, ma ua wala au mai I lato e si la fia be na a fia ia mionga I lato nei, e fe soota I atu le ofisa wale wha a whaingo fie o na sa ilia.
I tala mulimuli o le tae au, o loo so e leo leo le tino maliwa sa tamana maua i Westmere i le o ngā tutonu au kilani i le tae au ana nafi. E whaapena mauolo na tino maliu i le vai i se tasi no fuanga whaasau. Ma lo whaatala sanga mai le ofisa o leo leo i se na te sila fia ni whaamtalanga whaatatau le nei mata upu e feso o ta i atu. Tala nala Radio Samoa manuia le nei tae au.